Dragi prijatelji, mi smo djeca iz dječjeg vrtića Potočić u Jalžabetu. Imamo za vas sretne vijesti. Skupili smo novčiće za 61 narukvicu. I sad idemo na poštu i poslaćemo vam 1525 kuna. I želimo vam sretan Uskrs i da vam dragi Bog pošalje kišu. To se mi svako jutro molimo, jel da? I šaljemo vam puse. Ajde puse. I želimo velike zagrljaje. I jako vas volimo, jel da? Ajde, bit ćemo. Jako vas volimo! I hoćemo vam sad još nešto... Sretan Uskrs! Tako je, i hoćemo vam sad nešto pjevat. Može jedan džambo? Da. Ajde! Džambo, džambo lana, havarigani, matsuri sana, nogeni, makari